mangudebras sang trijatuh ring peseban inggih Ratu Widedani para pamiarsa sareng sami lan turang titiang carita nisane nyerita yang puniki Dewi Siti Masatya inik nemangkin mekadin nidiah trijate disampuni dema paungwatu sade nemangkin mage baras wiyati kayun widane sing ratu Sriendrawati kadulurin antuk kumatu luger titiang ratu ratu Sangju Meneng Agung ane kesungsung antuk jagati palungu ratu kodakatan pisan titiang umatur kadiamu niki nemakin hampuraya duaning kelangkung pisan yen palungu ratu Lotakhisang kepupuang sane kebaos peteng pitune punike indriyane sane ngletekin kelangkung ngebeking kayun ni ratune mangkejatin nyane Tuan sido ngambil ne bocing mawit saking punike ngawesana yang ratu nenten meresidayang palungu ratu ngayun cen sane kebos patut cen sane kebos punika nenten patut nenten presiden antuk ratu dening piwang ring tatujon seribu pati Riantuk punika metiosan pisan ring minukadi tetujon ni ratune sapunika sane ngawesanonya Wancak uripe dan nulus bagia ingih
daging raris atur nidiah trijateng lantur aratu ratu sangaramo dewe yen bawasang inik nyen kutaman ratu meneresti kejagat puniki nenten presiden kepanggih nantu ratu suka duka napi kawan nang titiang matur kadiamunike duaning yang tetujuan meriki kejagat pada dan si lempasin aneka bos ruwe binedene suka kedekaning tan suka ne punike punya kemauinana saneka bos suke duke ane ngardinin raris punika sami mana kejatmu dan pasti sekancane ngane medjatmu kejagat ane menadi kejagat tenenan sing jelangkar side nyen pasti ke pesan karmone luwi kanering inde saking irike kiane ka bos nyen karmene punike wantah kautaman ring sekancaning pariniki jagat sekali tiada dewata kancaning tuduh ide sangyang paramo kami ngardi manu sane sing jeteke side ban ngemargiang milih-bilih ane cien patut laksane makawanang dadi metu tak laksana nanake ane kau deneng jengah mana ditiang muangan tenang kemauan dikanyekane mangkin purun titiang ratu duaning tansi dewantu ketitiang nyandegang arase manah titiang esane kejengah-jengah kerang-erangan Dewi Sita dia ben sedih kadi nyentan trimo ni dewek titiange
ide ni dia situ ane kelintang maku tamu ni mungkin ketibenan tuh kayu ni Indonesia ni kulangun sedih pisan. Yan yang ide yen parade ki mawit sangkaning punika ide ngemasin antak kepati Ratu Agung Bang yang titiang sareng matiang nenten wenten guigunan nyane titiang maurip Bang yang sampun titiang jageng ngiringin angan idene aler punika puput yaseur kiring jagate matine derdo subakati riantuk sangkaning titiang bakti rengangan idene nenten nyen yang pacang hitung-hitung ya diastun nyen yang ngemasin pati yang ngaring mana kantuk manah titiang sani kebekin ban manah sani jengah pisan maka saksi dia janaki muine nyen titiang Ratu pinake saksi sekala pisan sane sampun uning sakeluwir selampah kidane kemana Ratu nenten punika neriman